Lo prolog tentang nang Jukitia langsung tanya sama Tuhan. Cuma jelek. Hai, kom na pi long. Ngay ma pi don na met ko ba set ba fan ha. Apa jumelin ban le live. Tamatah first time. Jangan nang kitia nas jelek lagi kemarin pada langsung lar ban pej. Kemarin kisah mat. Kom na prolog pilih de bam. Eh.